chapter 6. Matthew chapter 6. Uma ngithi uthi unkosikazi sesiyoqeda izinto akaze ikhulume lento usho ukuthi Akiri mufumahati ali setiri of 37 years is ibuitabae orahu. ayisiso sobabili asi abantu abawaziyo nabawakhumbulayo nabawakhulumayo amalanga okuzalwa kwethu. Rona kabubeti barona kharimkele khuphula matsatsi a o lethutsweng ka wona kgotsa re bua ka wona. Yesikhumbuze bantwana masebasithumela ama-message thina asiyinaki lento ukuthi nje ayikho emqondweni yethu. Ratle re kgopodiwe ke bana ga ba romela melaetsa le mo go rona ntho e ga e mo dikgopolong tsa rona ga nke re gopola. Hayi ukuthi makhumbula kodwa uthatha usho thina unkosikazi. Ga ke re go gopola diphoso ke ra nna le mofumagadi. Bekasho lokho ukuthi akaze ukukhuluma ngendaba ye-birthday uyoqinisile. Nakua mabapi le seo gore ga o ise o ke wa bue ka birthday ya letsatsi le lengwe. He told me to let us go underground. Setlhogo se re a re yeng tlase ga lefatshe. Izinto eziningi esizibona emhlabeni ngisho nalezi esikuyo. Dilo tseo re di bonang mo lefatsheng ke ra le ntlo e re leng mo go yona tota. Nalamaselo kukhulunywe ngawo nalamkhamera kuningi nje nale-tiles ngaphansi konke nale-cement. Into eziningi insimbi malayithi into eziningi. Dilo tsotlhe le di-cellphone tse re buang ka tsona di-instrument, di-tiles, roof tsotlhe ke tshipi bontsi ba tsona. Iningi lalezi zinto zibuya ngaphansi komhlabathi underground. Bontsi ba dilo bo tswa mo tlase ga lefatshe. And kunabantu ngisho namhlanje abakuyoguba bafice ezo zinto bazikhiphe zizokwenza umsebenzi. Go na le batho ke ra le kajeko bao ba yang mo tlase ba ya go ema dilo tsena tse re buang ka tsona. Labo bantu nalo umsebenzi onjalo yinto esingavamile ukuyikhumbula futhi uma siyikhumbula umsebenzi obukeka phansi kakhulu. Batho bao le tsona dilo tseo mosebetsi o ke dilo tse re sa gopoleng ka tsona ebile e le mosebetsi yo o lebeletsweng ko tlase thata. Kanti wona umsebenzi uphethe izwi lomhlaba wonke. Ganti ke mosebetsi yo o tshwereng lefatshe ka kakaretso. uNkulunkulu uma sesiza ekukholweni Modimo ga re tla mo tumelong sibona nayo imisebenzi iqhakazile. re bona ile mesebetsi ya phatsima. Nazi epulpit ziyasebenza. Batlhankedi ba mo pulpiting ba dira. Abanye o-MC, abanye abashumayeli, abanye bayelusa, abanye benza umsebenzi omningi. Ba bangwe ke di-MC, ba bangwe ke ba-evangelist, ba bangwe ke badisa, ba dira ditiro tse dintsi. Abanye bayaworshipha, Ba bangwe ba galaletsa. abanye benza imisebenzi ehlukene lapha ebantwini. Ba bangwe ba dira ditiro tse di fapafapaneng mo phuthegong. Kodwa wesimo sikaNkulunkulu Mme go ya ka seemo sa Modimo kunemisebenzi nabazalwane abasebenza underground. go na le mesebetsi le bayena bao ba dirang mo tlase ga lefatshe. Imisebenzi yabo asiyinaki nokuyinaka futhi ngoba ayinakeki vele. Mesebetsi ya bona ga re re sepe ka yona ka lebaka la gore le yona ga e tlhokomelesege. Ukuthi imisebenzi yabo ayinake muntu nabo uma bengacabangi kahle bayabona ukuthi hey asisilutho noma sithi sizama ukwenza something. Mesebetsi ya bona ga go gope yo o ikgathelelang le bona
abayitshebile bayibona ikiti abadirisi Futhi inhliziyo nenjongo kaNkulunkulu yilabo bantu abaqakathekisa ababaluleke kakhulu kuye. Mepopilong ya Modimo le maikutlo a gagwe ke bona batho bao ba leng botlhokwa thata mo Abenza umsebenzi kaNkulunkulu bengabhekana ukuthi mababongwe noma babonwe. bao ba dirang mosebetsi wa Modimo ba sa letela go lebogiwa kgotsa ba bonwe. Bathokozela nje ukwenza lokhu uNkulunkulu athi mabakwenze, intokozo yabo ila. Bathabisiwa fela ke go dira seo Modimo a reng ba se dire, lethabo la bona le dutse gona moo. Bangafisi nokuthi nami ngiye kuphethe yokwezethile noma ngikhulume nami kuphethe. No, abanalo lo bona bathokoziswa babusiswa ukwenza umsebenzi bengabona kungashiwo lutho kodwa intokozo yabo kuyesekutheni umsebenzi kaThixo. Basala ka tsene gore ba ba mo pulpiting khutwe ba dire sengwe le ba thabisiwa fela ke go dira seo se thabisang Modimo. And asibanayo asisirongo ungabanaki ngoba vele asibaboni asibazi kodwa uNkulunkulu iso lakhe kulabazalwane labo. Rona ga re go sepe ka sekona ebile ga go phoso gonne ga re ba bone ebile ga re ba itse but lona leitlho la Modimo le dutse mo go bona. Verse 1, 2, 3, 4. Matthew 6, verse 1, 2, 3, 4. Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Verse 1. Le tlhokomele gore mediro ya lena ya bogatedi le se dire pepenene gore batho ba le bone ba bone tse le di dirago. Ge le ka dira bjalo le ka se hwetše moputso go tata go lena wa legodimong. Ka bona ge o e fa mohlokiselo o se ke wa dira gore o bonwe ke batho, wa tletša baikaketši ka disinagogeng le megoteng gore ba retwe ke batho. Ruri ke le botsa gore ke gona ge ba hweditše moputso wa bona ka botlalo. Wena mo thuša mohlodi se e be kupa marama. Ke mo seo o se dirilego se ka se tsebjego ke motho, gomme tatago yo a bonago tše di dirwago ka sephiring o tla go putsa. Intshumayelo yasentabeni saqhubeka, kepha qabelane ningenzi ukulunga kwenu phambi kwabantu ukuba nibonwe yibo. Funa ningabi nawo umvuzo kuyinhloko sezulwini. Ngakho-ke nxa wabela isipho ungakhalisi icilongo phambi kwakho, njengalokhu wenza abazenzisi emasinagogeni nasemigwaqweni ukuba badunyiswe ngabantu. Sinisile ngithi kini sibawamukele umvuzo wabo. Kepha wena nxa wabela isipho, Wena mawenza inkonzo, Wena ga o dira tirelo, isandla sakho sokhohlo masingakwazi esikwenzayo esomnene, ukuze isipho sakho sibe sekusithekeni noyihlo kone kusithekeni uzakuvuza. mwana wekhala lenkosi. akuba kwelina la Morena. uNkulunkulu wenza isibonelo ngokupha, ngokusiza. Modimo o dira sekaifa ka go neela kgotsa go thusa. Ukuthi uma unenkonzo yokuthi uphe umuntu something, Gore ga o na le tirelo ya gore o nnele motho yo mongwe sengwe, ungashayeki lokho. o seke wa letsaphala. Akasho impilo noma ifebruary nalelo. Ga re phala e lang. Usho ukuthi ungayo ukuthela abantu ukuthi ufuna uyokwenzani, ufuna ukupha othile kini noma usibaliseke iphile ethile. Lithi no, yekele ungatheli. Akuba gore o seke wa ya go bolela batho gore ke batla go direla mokete sengwe kgotsa o besetse o mo diretse o bua bjalo, mme Bibele e re o
kuyenzeka sipho. Lize lifanisa nesandla, isandla sisemzimbeni oyedwa, izandla zethu zisemzimbeni. Litshwantshanya ka letsogo, matsogo a mabedi a mo mmeleng o le mongwe. Lithi ukuba nesandla sakho lesi sifuna ukupha umuntu into, lesi esinye isandla silapho umzimba kodwa lesi masinazi akwazi esinye isiphatha. Iri ga letsogo le la gago le batla go dira se se mo go lena, se se ka mo se se ka itse gore se se batla go dira eng. Nawe uyazi ukuthi uma iBhayibheli likhuluma ngezitho zomzimba, likhuluma ngebandla, likhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu abayizitho omunye lomzimba. Le wena wa itse gore lentswe la Modimo ga le bua ka dikarolo tsa mmele, le bua ka phuthego ya Modimo. Lithi wena yenza ekusithekeni nomsebenzi okuwe wenze ekusithekeni. Dira tiro e o ileng mo go wena o itirele mo sephiring. Lithi levesi noNkulunkulu lo obona nasitheke khona ibandla lingaboni. Iri le Modimo yo o bona mo go fitlhagetseng teng phuthego e se ka bona. NgoNkulunkulu umonile lo msebenzi wakho abanye bengaboni. Gone Modimo yena o bone tiro ye ya gago le ga ba bangwe bona ba sa bone. uNkulunkulu uzokunikeza umvuzo wena. Iri Modimo o tlile go neela moputso wena. Ngoba uNkulunkulu obona ekusithekeni underground nasinabonilona. Gone ke Modimo yo bona mo sephiring mo tlase ga lefatshe mo lona le sa boneng teng. uNkulunkulu uyaziblessa izinkonzo, lenkonzo yenzako ungaboni muntu, uNkulunkulu uzokuvuza kakhulu ngayo. Modimo o segofatsa ditirelo e o e dirang e sa bonwe. Modimo o tlile go botsa ka yona. Sikuphi manje? Re mo kae gona bjaanong? Amthiswayo ukufrayile eplotini. Ga ke re mo Easter mo plotong. Sifike njalo. Re fitlhile bjang? Our pastor obvious. Our pastor e obvious. Njengemoto. Re tlile ka koloi. Bazalwane si-organize ibhasi, senza ibhasi. Bakauli re organize bus ra tla ka bus. Si-organize ikhumbi, size ngekhumbi. Re organize khumbi, re tlile ka khumbi. Lo mzalwane ovelile wazobhalisa ukuthi nami ngiyahamba ngibhalisele ekhumbini. Uze njani ufikeni kuye ukuthi azobhalisa? Moyena o tlileng a tlo kwadisa a re le nna ke ya tsena mo khumbing ke ya tsamaya go tlile bjang mo go yena go ra tlo kwadisa. Hayi obvious ngathi sibebezelile nkonzweni vele bayazi yilo ezile. Yona e obvious ka gore re goeleditse ko kerekeng ba itse gore re tshwanetse re tleng. Omunye lo eze naye Yo mongwe yo o tlileng le yena ubebezela. ene o be a sa tle. Kukhona izinto bezimbanga. Go na le tsele tseo ne di mo tshwara. Ngabe izinto ezidalwa yisathane, E ka ba dintho tseo di etswang ke Satane. ngaba izizathu ezithile. E ka ba mabaka a itseng. Kodwa kunomzalwane animazi. Mme go na le moyena lona ga le moitse. Mina ngibone bazalwane babhalisa. Lona le bone ba yena ba ngadisa fela. Umzalwane lesibodile. Go na le moyena kwa ko seleteng Ukhulumile nomzalwane. yo o buile moyena. Tshela umzalwane uyabhadaleka somewhere. O bakantse ya moyena wa kgona go patela le tsamaya bjang. Umzalwane this time ngalokuthi Moyena ke bona nako e ileng ka sekgole. A lebaka ke eng moyena? 1, 2, 3, 4 la ekhaya ngisokaje noma kanje nakanje ayingeke ngikho. Go bjana le bjana mo gae mo re editse bjana le bjana nka sekgole ka mabaka ao. Lo mzalwane Moyena yo wazama ukumsiza. a leka go mo thusa, Umbonise. go mmontsha Wakumkhuthaza. le go mo kgothatsa. Wagcina evulile izinto wazibona zilunga, wathi okay kulungile sizohamba. Mina ngibona esebhadala evela. A feleletsa a tumetse ka mokgwa o a bontshang ka teng. Lona le mmona fela setse a tla a tlo patela. Ukhona umuntu kuze wavele, ukhona owenza umsebenzi underground namanje. Go na le motho yo o dirileng tiro underground gore a tle a tlhagelwe.
Hallelujah, kubigcwele Nkosi yami siyabo nalapha emotweni bazibane sebagcwele abazalwane. Hallelujah Jesus. Hallelujah, kumintetse yalemuka. Ukhona owenzele Nkosi. Utenge okudirile ntirelo. Futhi omunye Uyomunye. ngendlela futhi befundiswa ngayo ngomnikelo izolo. Ukatiragala kabona kuruko kayo Unikele ngisogweka. Uyomunye unenzi abe afitisisa. Wasikhanda ukuthi lo mzalwane akahamba ekonzweni yena-ke wasala ngoba yena asala muntu uselele kuhambe lo. Ayitambisa uyena wo atsamaye ayepheleloni ene akampa asala. Asikwazi thina mina nomphathi esigodini nomfundisi nangu ukubona la kanjani. Asazi sibona abazalwane bezini ukuthi kwenzeke njani eze kukhona abasebenza ngabadala. Rona hayithi nakipasali kurudisha chayokiyo ne hayithi kurudalilo usebenzise mota. Abanye sizobaza abanye sibani. Baba mwezitoba yithi ndipo bamazalita lebayi. Thina sibona ibandla likhona naSunday sibona okuningi wathi hamba kahle izinto ezikushayeliwe kupakishwe kahle n'abazalwane nabo abayenza. Kuba khona abazalwane abayikhandayo asibazi basebenza underground. Ndimosile ngibona fela bayina bata halitini kunani bawu basebenza underground bawu sabatini. Ujesu manje uNkulunkulu obona isithekeli. Yabo Jesu anomthimo yokubona Ngoba lenkonzo yenzayo isithakela ibonakala. unetirelo ewulidira Kodwa ngoba yena uyabona isithekeli. nalipanga lahori ene ubona ngophithalo. God is going to reward you uzobhadala kuNkulunkulu. Muthimo utile kukhutsa One of the good days. kalelelo lamatsatsi Malobika malenkosi. akubabo linamurena uNkulunkulu ebona isithekeli. muthimo yokubona ngosipiriti utile kukhuthusa utile kubaliwela. 1 Corinthians chapter 12. Bakuranda bantha chapter 12 Uqale verse 4. uthomela verse 4 Ngizotshela ukuthi kumele ngitile kubulela hore kuyemekayo. Lejabulo esinandyo chapter 12, 1 Corinthians chapter 12 verse 4. read thomela verse 4. Verse 4. Dimpono se moya na ke tsa mehuta. Eupša ke tsa moya o tee. Le mekgwa ya go direla batho ke ya mehuta. Eupša morena ke o tee yo a laelang badumedi go direla batho. Le mediro ke ya mehuta. Eupša Modimo yo a kgontšhang modumedi yo mongwe le yo mongwe go dira mediro ya gagwe ke o tee. Tse di dirwago ke moya tsa modumedi yo mongwe le yo mongwe ke tsa go gola botlhe. Yo mongwe o fiwa moya wa go bolela ka botlhale, mola yo mongwe a fiwa ke yona moya o polelo ya tsebo. Yo mongwe o fiwa ke moya o tumelo, mola yo mongwe kgaogelo ya Modimo a fiwa ke ona dimpho tsa go fodisa. Yo mongwe o fiwa ke moya matla a go dira mehlolo. Mongwe a fiwa matla a go bega molaetsa wa Modimo, mola mongwe a fiwa matla a go lemoga gore motho o hlotlheletswa ke moya ofe. Yo mongwe a fiwa bokgoni bja go bolela ka mantšu a go se kwešišege. Mongwe a fiwa bokgoni bja go hlatholla. Tšeo ka moka di dirwa ke ona moya o tee o abela yo mongwe le yo mongwe mpho ka moo a ratago. Hallelujah. Hamba nesiZulu. Kepha kukhona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo moya.
kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo Nkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yiloyo naloyo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Ngokuba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya, omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye, omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofeta, omunye ukwahlukanisa umoya, omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa uyena lowo moya munye, ebabela yiloyo naloyo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Njengokuthanda kwakhe, umoya ongcwele wabela loyo naloyo inkonzo kamoya njengokuthanda kwakhe. Wako halalelang uabela yo dineo tsa semua go ya ka moo o ratang ka teng. Nabo sineziphiwo ezahlukahlukene zikamoya. Re na le dineo tse di fapafapaneng tsa semua. Kodwa njengoba sisetopiki ethi going underground, Ka lebaka la gore mo topicing e reng tsamaya tlase ga lefatshe. go verse 23. Bala verse 23. Verse 23. Litse hore nagana gore re na le mogola o mogolo le tsona re di šetša kudu, le tše di sa išego mahlo le tsona re lebanwe ke go di apeša gabotsebotse. Nalezo zinto zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye, yizona esizazisa kakhulu. Nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Lezo ziphiwo ezibonakala sinamahloni ngazo vele zidelelekile azinakeki, yizona ezibaluleke kakhulu. Dineo tseo di bonagalang di nyatsega ka gore tsona di a nyatsega, mme ke tsona tseo di tlotlegang kgotsa di le botlhokwa thata. Ngoba emzimbeni izinto zethu azisebenzi ngokufana. Gonne mo mmeleng ditokololo tsa mmele ga di sebetse ka go Futhi tshwana. kunezinto zomzimba esingaziboni. Ebile go na le dintho tsa mmele tseo di sa bonagaleng. Kanti kukhona igqamile leyibonakala kwamehlo nomlomo nezindlebe nezandla, igqamile kuyabonakala lekhanda. Go na le tseo di bonalang thata, molomo le matlho le ditsebe le matsogo, tsona di bonala thata. Njengoba malapha siqale khona isikhombile iziphiwo zikamoya ongcwele ezisebenza phakathi ebandleni zihlukahlukene. Jaaka moo re simolotseng ra bala teng, re bontshitse dineo tsa semowa tseo di sebetsang mo phuthegong tse di fapafapaneng. Uthi verse 23, Verse 23 o bua ka tsela eng. ngalezo zitho ezingathi zibukelwa phansi zidelelekile, yizona ezaziswa nezibaluleke kakhulu. Ka ditokololo tseo di bonagalang ekete di nyatsegile, di tsona tseo di leng botlhokwa thata. Mzalwane wami, Mokauleng wa ka, inkonzo yenzayo phakathi ebandleni, tirelo e wena o e dirang mo gare ga phuthego, usathane amtshela ngathi ambonakali nalabaholi abakuboni futhi wena awubonwa. Lithi iBhayibheli-ke lokho kungabonakali uNkulunkulu obona esithekeni, umvuzo wakho umuhle ngoba yena unikeza labo abasebenza esithekeni ngoba kubona yena lapha esithekeni. tirelo ya gago e o satana gore ya nyatsega le dipastor ga di go bone, mme lentswe la Modimo le re yona neo eo e nyatsegang ke yona eo e tlisitlegang segolo setona mo Modimong. Malibonge igama lenkosi. Leina la Morena malibangwe, uNkulunkulu abe nani. Modimo a be le lona. Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Just humble yourselves by the side of the Lord,
He will you up. You just humble yourself. Humble, just humble yourself. Listen, mudimu kaka tuli mutu. Akasile bali mibiro ya lena, yomu wakata kalena, reli batusha, bajumedi kalena, mi libyale lesa batusha. Ngokuba uNkulunkulu wasiye obalungile ukuba akorhe umsebenzi wenu lothando elalonakalisa ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. uNkulunkulu akusuye o-unfair ongakalungi Mutimo asiyena yeu usasiyama. ukuthi akhohlwe umsebenzi wakho owenzele njengani. Uri alimibale tiro ya gago eo uidiretseng phuthego. Ngoba Lebaka ke gore ubakhonzile abantwana bakho o diretse bana ba gago. abanye benzele lokhu Ba bangwe o ba diretsisa. abanye wabenzela lokhuya. Ba bangwe o ba direla seo. uNkulunkulu ubonile lokho. Mutimo o bone Angeke uNkulunkulu awukhohlwe Mutimo ga kitla ka go ba. umsebenzi wakho owenzile Tiro ya gago eo wena o e dirileng. owenzele abantwana bakho. Eo o e diretseng bagalaledi ba gago. Lord is what he rewards for you. Mutimo ke mutimo yo Awudingi ukubongwa ngumuntu. wena ga o tlhoke go lemogiwa ke mongwe. Awudingi ukuphezwa ngumuntu. Ga o tlhoke go phagamisiwa ke mongwe. Wena yenza lo msebenzi uNkulunkulu akuthatha ukuthi wenze ngendlela asho ngayo uNkulunkulu. Wena dira tiro eo modimo a go phathang gore o e etse ka tsela ya Kwesinye isikhathi kube umsebenzi omkhulu odlula wakamfundisi noma wakapasta. nako nngwe e ba mosebetsi wa mogolo yo o fetang wa moruti kgotsa wa phasa. And i-credit ayitholi wena, i-credit ize ukuthi awukazi nopasta nomfundisi ulusa kahle. Kanti nokuthi nabantu bese bahambile wena uNkulunkulu wasebenzisa wabancane. Tulumatso wa se ifumanile ya go moruti le pasta go ye batisa sentle. Ganti batho ba ne setse ba tsamaile kwena. Abanye siyakhohlwa ukubanakekela njengoba befundiswa ngomnikelo izolo abaswela ngempela, kodwa kukhona abaneso lokubona lokho bese bayanikela ngesikhathi sabo privately ngale ngokuthintwa uNkulunkulu. Baba re ya khona go ba thusa jaaka le go buiwa mabane ka bonelo mme ba teng bao go na le batho bao ba thuswang ke modimo ba dire yona tiro. Lithi leli uNkulunkulu ngeke akhohlwe. Litsile le le modimo ga kitla a le wa Umsebenzi wakho mosebetsi wa gago owenzela abantwana bakhe. yo wena o direlang bana ba gago. uNkulunkulu uzokuvuza Modimo o tlile go go busa ngenxa yaloyo msebenzi owenzile. ka lebaka la tiro ye wena o e Ngeke etseng. akhohlwe uNkulunkulu Modimo ga kitla a le wa ngoba ubonile. ka lebaka la gore o bone. Futhi wenzela abanye bangawuboni yena ubone kusithekeni ubone. Go ka ya tsagala gore ba bangwe ba sa o bona mme yena ka gore o bona mo phitlhagalong o bone. Uma singayazi kahle le mfihlakalo siyazi kahle. Ga re ka tlhaloganya sentle sona se dirise Ungaphepha nokulwela amapulpiti. go ka fela go lwela dipulpiti. Uyofuna lepulpiti kathi awunamsebenzi onawenza phakathi kwabazalwane. Ubaka mo pulpiting gante ga gona tiro e wena o ka etsang mo gare ga baenana. Lento zama ukuyilwela ngeke ikhona. Ntho e wena o lekang go e lwela ga o kitla o e kgona. Ungenzeka uyithole ngalokuzabalaza kwakho nepulpiti. Go ka diragala gore o e fumane ka toito e ya gago pulpiti. Uyobulala bonke labazalwane. O tlile go bolaya baena ba botlhe ba. Ngoba wenza inkonzo obeke yona lapho wena uthatha ukuthi ukuze inkonzo ibonakale kumele ibonwe yibo iyenze ngabo ke bayibona khona.
ka gore wena o dira tirelo eo e seng ya gago o akanya gore go dira ke go dira mo batho ba botlhe ba bonang uNkulunkulu wayifitshakalo usebenza kakhulu onabo obabusisayo nabo abasebenza kusiphirini le esithengeni. Modimo wa sephiri o sebetsa thata mo go bao ba sebetsang tirelo e diragalang mo sephiring. James chapter 5, James chapter 5, verse 19 and 20. 19 and 20. Yilo kuyebhekeza isibonelo ngabo. Isewunikeza sikaika sona. James chapter 5, verse 19 and 20. James 5 verse 19 and 20. 19. Bana beso, mongwe wa lena a ka timelelwa ke tsela ya therešo, gomme yo mongwe a mmušetša go yona. Le tsebe gore yo ka sokollang go dira dibe tseleng ya gagwe ye e mo timeditšego, o phološa go dira dibe yoo lekung, gomme o dira gore a swarelwe dibe tše dintši. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi obuyisileyo isoli ekudleni kwendlela yazo uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Imfihlakalo le. Isiphiri se Hakuna pastor, akuna pastor hakuna mfundisi la. moruti gayo Mshumayela yekho. mushumayeli yena gayo Uthatha ndlela mzee inkosi uthatha ndlela wayiphonse emandleni lonke. motlhaka wa modimo o tsaya taba e o ilatlhela mo mothegong yo Ngokwazi ukuthi kukhona imphiwo zilelela eziningi ezimfihlakalo. ka tsebo ya gore go na le dineo tse ngata tseo di robetseng mo tsa sephiri. Uthi bazalwane, a re bakaone uma omunye wenu ga yo mongwe wa lona eduka eqinisweni. a timela mo nneteng. Amthi siyabazi babesikotini. ga ke re re ya ba itse ko dileteng Namaphandle basesikotini. le ko ntle ga sebete. Mhlawumbe ukwesekhethe wena uyamazi. gongwe o mo seketheng e go wena wa motseba, Ukwesinye isigodi wena uyamazi. mo seleteng se sengwe wena wa motseba, Uyaduka eqinisweni. wa timela mo therešong. Uthi lithi vekosika. lentswe la morena la re mo Akuthi bazalwane omunye kini. yo mongwe mo go lona ba kaoleng Ngamanye amagama lo uNkulunkulu azozwa ukuthi uNkulunkulu uyamthinta, uyamhlupha ngalo mzalwane okungathi uyahluka. yo o tlile go utlwa gore modimo wa mokgwatha o tshwenyega ka moyela yo kgelogang. Ukhona umzalwane okungathi izinto zisamhambeli kahle, uNkulunkulu athinte wena athulile kithi Ndzimande. Kume thina sibheke phela ukuthi zange isenkonzweni ngizama usamavesi mina ngifake imino lapha eBhayibhelini ngokusamavesi. go teng motho yo o leng mo mathateng dintho ga di mo sepelele gantle, and then modimo a kgwatha wena rona ba Ndzimande re santsane re le busy re ipaakanyetsa. Omunye kini bazalwane. lentswe la morena le re yo mongwe mo go Uma lona lithi omunye usho ukuthi ukhona. ga e re yo mongwe go ra gore o teng Loyo akalaleli uNkulunkulu. yo yena a utlwalle modimo. Lithi akuthi omunye wenu e re o mongwe wa lona ambuyise lo mzalwane. a kgotlhise bokaolengweo. Angeke sibe sonke. ene ga re bakela ya babotho Angeke uNkulunkulu asithume sonke. modimo ga kitla a re roma babotho. Ungathi uNkulunkulu mathuma wena. iskale ga modimo a roma wena Uma bekungubani? a re ga ke le manna Ukuthi ungosi o lebetse moshe. athi uNkulunkulu mzeko wengcela lokukhiphela abantwana bami. modimo a re ke tlile mo go wena ke kopa gore o ile go ntsha bana bana. uNkulunkulu I wonder as to whether I was a mistake now. a re modimo ga ke tsebe gongwe o dirile phoso. Ngisho nokukhuluma mina ngikwazi. nna ke ra le go bua tota ga ke phoso. Engqondweni yakhe kufika ukuthi mo kelelong ya gagwe go fitlha taba ya ngisho nasengibithe ngibaleke ngenxa yesimoko zami nginale nothata ngithabile tota nna ke tshabile ka ntlha ya melato ya ngithumela khona futhi wena o nthumela ko teng gape. try
umlimi wakathebathe uNkulunkulu wathi ukhethele Mutimo azithethile wena uma kukhona odumayo eqinisweni akunaliyo ukutimela motheresho kunokuthi siqhubeke sikhulume naye unalukuthola pili siqhubeke sikhombane naye unalukuthola pili usubana kaye asikhuleke ukuthi uNkulunkulu usomulele asubambeleni mutimo tusayo ngoba izwi lakho Nkosi kalibona makulitsela lithe okunye ngithi ayobuyisa lo mhlaba lisho omunye wenu makabuyise ngoba ubuyisile isoni endleleni yazo embi uNkulunkulu uzomthethelela izono athathe nomuntu uNkulunkulu ayomfaka phakathi kaYesu lelanga lopheliso maphawe kule stage nayo yophelisa leso stage angazi ukuthi besijasi kuzobizwa one by one ibandla lipheliswa linikeza umthetho uthi omunye umhlabeleli uzomnika athi nasabekile uthi uhlala phansi kunengilosi phela eduze kwakho kunengilosi eduze kwakho uthi uhlala phansi ingilosi ithile not now ubuye-ke ukuthi bephaka omunye umphakahloko ubuye futhi kuthiwe phakahloko yonguwe uNkulunkulu engakhohlwa imisebenzi yenu yokuziphandla yokusebenza ungabonwa umuntu usebenze underground kwenza umsebenzi kaThixo God will never forget. Ukulabelana. Sibusise. Makorinto okuqala Sambo 15. 1 Corinthians chapter 5 1:5. or 1 Corinthians chapter 15 verse 58. verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Wakulangabantu chapter 15 58. Yes. Kabona bana besho bakile batao tiang tumelo le setekateke le tishetse go direla morena ka metla ka re le tseba gore go itapisetsa morena ka re le tseba gore go itapisetsa morena ga lena ga se ga lefela ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo yibantu ngabagxilile abangacekiyo abavame njalo emsebenzini wenkosi nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini Kwesinye isikhathi uwaziyekele nawe mina ngiyayeka ngoba abekho abangibonayo futhi abangiboni izikhandla naleli bandla nalabazalwane ngicabanga ukuthi nami iyeke laba ekufanele benze 1 2 3 4 abakwenzi kwenza mina kana bonke ukafeleletsa le wena o tlogetse o re mos batho ba ga ba bone tiro e o ke dirang yalo nna ke ya tlogela le ba ba tshwantse ba dire tiro e ga ba itiri o seletsa nna fela o ile le sezulu ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo bakawulimi baka bawubala ehamu yibani ngabagxilile bao ba tsepameng kgotsa bao ba emeng abangacekiyo bao ba sa tshedilegeng abavame njalo emsebenzini wenkosi abavamile emsebenzini wani bao ba tisitseng mosebetsing emsebenzini wani
Mosebetsi wa yini? And because it did that way, the man of service. Morena o khwatha wena ka tiro. Uyakutshela ukuthi umsebenzi wakho mntwana ngenzele wona. Wa go bolela gore mosebetsi wa ka ngwana ka ntirele wona. nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Kumele ukwazi ukuthi ukusebenza kwakho Utshwanela ke go itse gore go sebenza ga gago uNkulunkulu mo modimong asilo ize. ga se lefela. Asilo ize. Ga se lefela. More especially when wenza umsebenzi uthola ukuthi ibandla asibone ngeke sibone ngoba vele uNkulunkulu ukugqobele ukuthi uwenze lapha esitheleni lapha. Segolo se tona ga wena o dira tiro e o phuthego e sa iboneng fela ga ke tla le bona ka gore modimo o sebetsa ka wena mo go yona. Haleluya malenkosi. Lelo la mo Usebenza wena. o sebetsa ga mo Akusilo ize. Praise modimo o tlile go re thusa ka le lengwe la matsatsi. bazalwane uma sizosebenza njengoNkulunkulu ethanda. Bakaone go tlhabile go dira jaaka modimo a rata. Silalele. Re utlwelle yena fela. Kuyofana nokwakhiwa kwendlu kaNkulunkulu ithempeli. O tlile go tshwana le go agiwa ga ntlo ya modimo e le tempele. Laphayana-ke ku-1 Kings chapter 5. Mo bukeng ya Dikgosi tsa Pele chapter 5. Uma kwakhiwa ithempeli. Ga go agiwa tempele. Azange kukhale ilitshe, zange kukhale ihamura, zange kukhale izitho. Bakuthule wonke lo msebenzi wenzeka ehlathini nalekwalini egwarini lapho bekhala amasando khona le namatshe bengabazwa ndawana thile nalezi moto bezithathwa le ndawana thile eseziyathwala sezisayizwekane uma zifika la kuthiwa uma sizoyibamba leyo mfihlakalo mhlawumbe sizogcina lapho vele maseyaphetha u-1 Kings sizogcina lapho u-1 Kings chapter 5 Re tlo fela mo 1 Kings chapter 5 no chapter 6 le chapter 6. uma sizoyibamba leyo mfihlakalo A re tlile go tshwara sephiri se. kuyothuleka tekuthithi Go tlile go ba le tumelo mo phuthegong. ubone kuphuma amadayinamiki ngokathixo wamazwe abantwana bakuNkulunkulu bavuseleleka abahambile sibabone beshaya inyuvesi babuya bangena laphaya loyo nalo uthetha iposition yakho kuthulile uyasetshenzwa loyo nalo ubhizi ngenkonzo yakho usebenza kwenu uyabonakala noma bonakali akulona ize kuNkulunkulu no uzowakelisa maka awe chapter 5 verse 17 or 18 or makasomiyeke lo verse 17 and 18 funda chapter 6 verse 7 Bala mo chapter 6 1 Kings chapter 6 verse 7. Makiapana
ao a tempele a bego a riwa, a rilwe, a ona a be a betlilwe kwa bobetong. Ka bona ga se wa ka wa ba le lešata le le dirwago ke dinotwana, ditšhisela goba dikgerekgere tse dingwe tša tshipi ge tempele e agilwe. Indlu isakhiwa yakhiwa ngamatshe alungiswa ekwalini. Akuzwakalanga sando awuqala hamu iyamura good futhi akuzwakalanga nezebe awuqala neslebe nepeke nato yensimbi isakhiwe akuzwakalanga msindo awuqala lishaka lo kwenzelwa le sewudingela senzi malobeka bayiko isakalithimali babo uyasilokusisa umoya usikiliza ma-positions neziphiwo ezihlukahlukene uma sesiza la endlini yakho ukuthi umasebenza loya uthi abe umasebenza loya uthi abe wena kowakho ngoba bonakala wena sakho kakho amazulu athi abe elithe yeso esingabonakala yiso esibaluleke kakhulu Paul ukubonakalisa ukuthi wayebemfihlakala esebonile ukuthi kunemfihlakalo kunabantwana bakaNkulunkulu abaphethe imfihlakalo wathi noma ngidabula amazwe ngenza imfihlakalo kunandaba esizwe ngenza umsebenzi omkhulu kodwa kunemfihlakalo engenayo ukhona abathile engiswela inkonzo yabo ukuthi ingisapote ephawafull enjalo Paul wathi bazalwane wathi ngiyacela nithandazise nathi sikuleyiseni uyekele kusedinga pray for us ngoba uyayazi imfihlakalo endawo God bless you. Uswile ukuthi ukwile hore ukuthi Petro emoshiwe itha Petro athwele emoshona maketana apofilwe afaniwe jele athatha lophulelo ibandla lamphulekela isibeke uthetha yamabele isibeke bangene endaweni yakho Bapeza underground. Badila Sambo asikhalifa. Wafiki losasu. Hospitali nyelo yokufuna pametana. Yafika yabofula kule bonke. Yabofula kithoke. Yana babezikozo. Akaketana ngilosi yese yabakhupha. Iketana linyelo kuyinafika. Igeti befaniwe ngemfini. Obani befethi iyathi. Futhi bekama security. Umekubali ma security ha. Kodwa mafika lapha ya. Mimi afika bona security lele. Ma security arowe. Iminyango yazivulelele. Afika mwe. Ama security lele. Ma security arowe. Ngilosi yakhonyeka linyelo. Number 2 strand number 1. Abafika strand number 2. Strand number 2. Lenyabala ngilosi. Linyelo yanyamalo. Wabona
Java.